Ne pada mi teško ni noćno ustajanje, ni preslačenje, ni hranjenje, ništa. Izuzetno volim što je beba. Kako su reagovali vaši ukućani? Izuzetno su vezani, svakodnevno pitaju za njega, kontrolišu me čak da li sam ja sve, da nisam nešto zaboravila. Evo najnoviji primer koji je za svaku pohvalu jedne hraniteljice koja je prihvatila devojčicu sa 14 godina lake retardacije sa brojnim pubertetskim problemima, agresivnošću, zastojima na svim planovima, obrazovnim, bežanje škole i tako dalje, koja je sada puni 18 godina, koja je sada već skoro u borbi, kako ona kaže, za đaka generacije. Mi ćemo kao ustanova raditi na što kratkotrajnijem boravku dece, u smislu znači prvog nekog prihvata, definisanja njihovog statusa i brzog reagovanja uputnog organa, to su centri za socijalni rad, da dete što pre izađe i koristi kvalitetniji oblik zaštite nego što je institucija. Tako smo i regionalno opredelili, dakle, te centre da mogu povući, dakle, eventualni višak zaposlenih iz domova za decu bez roditeljskog staranja.